Покрај оној дел што го зборувавме со Дејан, со директорот на фудбалската школа Синиша Михајловиќ од Нови Сад, покрај оној фудбалски момент каде што зборуваме за како функционира, која е идејата за формирањето на оваа школа, како функционира оваа школа, како се надпреварува, што е убавото, што ги привлекува децата, кој се работи во неа. Има уште еден момент кој што Дејан со години долго време го работи, а тоа е скаут на фудбалери. Зашто поточно станува збор и малку повеќе детали ќе ни открие самиот. Повели Дејан. Pa taj posao kojim se ja bavim, naravno, koji je sastavni deo ovog posla kojeg obavljam ovde u školi fudbala, je skautiranje igrača. Znači, to je nešto što manje više je poznato svima, to je, ajde da tako malo uprostim, otkrivanje talenata. Mada moj konkretan posao se ne odnosi direktno na otkrivanje samih talenata, koliko na pronalaženje igrača koji odgovaraju određenim ekipama. Skautingom sam se bavio u fudbalskom klubu Vojvodina, bavio sam se u nekim evropskim ekipama, nekim evropskim menadžerskim agencijama, bio sam jedno vreme direktor ruske agencije za skautiranje za Evropu, tako da bavimo se konkretno pronalaskom klubova koji mogu odgovarati određenim profilima igrača, odnosno određeni profil igrača koji može odgovarati nekom klubu. Jedan novi pravac koji nije u stvari ni novi, nego je u Evropi zastupljen dugi niz godina, kod nas se polako probija, govorim konkretno za Srbiju, a to je slučaj i na celokupnom prostoru bivše Jugoslavije, izuzivajući Sloveniju, to je taj analitički skauting, odnosno gde vi uz pomoć, ajde da se tako jednostavno izrazim, brojki dolazite do nekih saznanja o određenim fudbalerima. Zašto se to primenjuje? Pa jednostavno ne možete kompjuter prevariti, on tačno zna koliko ste pretrčali na jednoj utakmici, koliko ste, u kojem ritmu ste odigrali neku utakmicu i tako dalje. Sada, ta kombinacija analitičkog i observativnog skautinga, odnosno posmatranja tog igrača na terenu samom, dovodi do nekog opšteg zaključka gde mi donesimo jedan, ajde da kažem, dobijemo jednu sliku igrača koji može da se uklopi u određeni tim. Тоа вака Дејан изгледа на многу високо ниво, многу професионално, вака како што допира сега до мене, како ти го кажуваш. Тоа е принцип на луѓето што ја работат таа работа, во принцип сите го работат тоа или не е баш така? Pa zavisi, znate kako, vi ako stvarno želite da znate neke stvari o nekom igraču, vi ćete stvarno studiozno i pristupiti analizi njegovoj. Gledat ćete ga na utakmicama, pratit ćete ga na treninzima, odradit ćete tu analitiku kompletnu, razgovarat ćete sa ljudima koji ga poznaju, jer vama je u cilju da dovedete jednog profesionalca koji će na kraju krajeva da ostvari rezultat. Govorimo o profesionalnim igračima. Tako je, profesionalno. Ako želite tim da se bavite, morate studiozno i profesionalno da pristupite tome. Recimo, analitičkim skautingom, evo, konkretno fudbalski klub CSKA Moskva, oni imaju 4 skauta analitičara, oni nemaju čoveka na terenu. Oni su toliko poverenje imaju u analitiku da jednostavno dovode igrače na osnovu same analitike. Sada to im se desi im se promašaj, međutim oni sebi mogu da dozvole promašaj jer su u takvom finansijskom stanju da 10 miliona evra žrtvovanja za nekog fudbalera nije za njih nešto preterano. Za mene to jeste preskupa, kako da kažem, igranka, jeste, ali jer stvarno smatram da ako želite da investirate 10 miliona evra u nekog igrača, treba da pošaljete čoveka da ga proprati malo i na utakmicama. Jer ono što vi ne vidite iz tih brojki, to je taj humanoidni deo igrača, a to je kako se on ponaša na terenu, kako se uklapa, kako razmišlja u određenim situacijama, kako reaguje na određene situacije. Što je sve važno, po svekakom. To je sve jako bitno. Во кои региони, во кои делови соработуваш? Имаш ли некои земји кои што ги преферираш, некои кои што ги скокнуваш? U zavisnosti od toga
koji segment mi daju da radim. Jednostavno, ko kakva potraživanja ima. Ima klubova koji žele igrače iz Afrike. To je recimo sada u ovom trenutku tema mog rada, to je Gana i Nigerija. Jednostavno jako puno fudbalera ima iz te oblasti. U Novi Sad, Gana i Nigerija su sad tako? Ne, uopšte ne govorim samo konkretno za Srbiju, jer ja jako malo radim u Srbiji i jako malo. To jednostavno ljudi koji rade u Srbiji su se bazirali na neka svoja lična poznanstva, neke svoje lične konekcije i taj deo im je zanemarljiv. Ozbiljni evropski klubovi ne žele da angažuju ljude koji će na osnovu ličnog interesa ili nekih ličnih ambicija da preporučuju igrače. Oni samo žele čist kvalitet koji vi dobijate od nezavisnih ljudi. Tu nastupam ja, oni angažuju mene i onda ja odlazim u Afriku, odlazim gde već treba da odem i tamo pogledam na licu mesta određeni broj fudbalera, napravimo određene testove i na osnovu toga donosimo jedan deo procene, drugi deo procene se donosi u samim klubovima gde oni se uključuju u same ekipe, jer vi ako imate kvalitetnog igrača, jedna kvalitetna ekipa će da ga izbaci u nebo. Ako nemate kvalitetnog igrača, ta će ekipa da ga potopi i on će da nestane. Tako da na licu mesta se sve to lepo poklopi, ali jako malo radim u Srbiji, jako malo radim uopšte na ovom prostoru, ajde da kažem, suženog Balkana, govorim tu isključivo na bivšu Jugoslaviju bez Slovenije, gde su ipak neke, ajde da kažem, rodbinske veze mnogo bitnije od onoga što je stvarno pokazatelj nekog kvaliteta. Nažalost, to je posledica toga su i ti rezultati koji su onako dosta skromni koje postižu naši klubovi, izuzev, ajde, evo sada Crvena zvezda koja je u Ligi šampiona, ali mislim da se tu mora posvetiti mnogo više pažnje i možda pravi recept kako se studiozno pristupa analizi igrača je bivši direktor fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba, gospodin Mamić, koji je to radio na perfektan način, ali zato je i hrvatska reprezentacija tu gde jeste i hrvatski igrači tu gde jesu. Това што нас не интересира на оваа тема и што мислиме дека ќе ги интересира тие што не гледаат е како го наоѓаат Дејан клубовите за да им најде фудбалери и дали фудбалери го бараат Дејан за да им најде клуб? Da, u zadnje vreme uglavnom mene angažuju klubovi. Uglavnom oni imaju svoje neke zahteve, traže određene igrače, traže određene analize, traže određeno upoređivanje određenih igrača. To je vrlo česta pojava da se traži da se uporede igrači na određenim pozicijama iz određenih klubova kako bi funkcionisali u njihovom klubu. Ranije smo to radili na drugačiji malo način, ranije su se sami igrači prijavljivali. Konkretno, na primjer, u Moskvi smo imali nešto oko 60 fudbalera koji su došli na test treninge, gdje sam ja došao i u nekih 14 dana test treninga i utakmica gledao ko bi mogao da zadovolji neke kvalitete i gde bismo mogli da pronađemo klubove za neke od tih igrača. Uspeli smo da pronađemo klubove i angažmane za tu decu. Ono što je recimo specifično konkretno bilo kod te ruske dece, da je bilo dosta studenata koji su želeli da nastave školovanje uz fudbal. To smo omogućili uz, ajde da kako kažem, naše prijatelje iz Hamburga i okoline, gde su to sve klubovi koji su 5. i 6. liga, znači nisu profesionalne nemačke lige. Oni su imali 3 puta nedeljno treninge tamo, dobijali nekih 1.500 do 2.000 evra mesečno platu, a uz to su se školovali i imali su, kažem, svega 3 treninga nedeljno. Znači mogli su da i rade i da se školuju i da imaju određena novčana primanja, s tim što 5. i 6. liga je uvek gledana od tih profesionalnih nemačkih liga, 3. i 4. i imali su mogućnost da napreduju i da pronađu sebi negde klub u nekim profesionalnim ligama koji su naravno i mnogo bolje plaćeni.
Дали фудбалери пристапуваат и бараат да им најдеш клуб? Pa traže, dobija se jako Али тоа е puno. оној други дел што го зборувавме, не е тоа скаут, тоа е менаџирање. Tako je. Може и Da, тоа. da, to je, oni se, kako da kažem, šalju jako puno mailova, jako puno video snimaka koje, verovali ili ne, svaki ja pogledam uvek, nikad ne znate kad ćete da naiđete na neko dete koje ima kvalitet. Evo, konkretno, skoro sam dobio mail jedan iz Benina, iz Afrike, gde je bio jedan jako zanimljiv fudbaler kojeg treba pogledati i obratiti pažnju. Ima 18 godina, malo je komplikovano to kad se radi o deci iz Afrike, jer komplikovano ih je dovesti u Evropu, jako su strogi ti propisi oko viza, naročito u zemlje Šengena, ali kad je reč o dobrom fudbaleru, to se uradi bez problema. Sad, taj deo sami pronalaska mog kluba za nekog igrača, to je već menadžerstvo. To ja se ne bavim tim, niti znam kako to funkcioniše, niti bih želeo da se bavim tim. Tako da mogu da tim igračima dam neko svoje mišljenje, da im dam možda neku svoju preporuku, ali ne mogu da im pronađem klub ako ste konkretno na to mislili. Na to, da. Jer to je deo kojim se bave agenti ili menadžeri u fudbalu, a ja to nisam. Бидејќи нели Балканот слабо го работиш, дали доколку некој клуб од Македонија, еве нема да споменам име, те контактира, сепак би размислил за некаква соработка? Uvek. Zašto da ne? Не, затоа што си рекao да Балкан мало Da, više radiš sa druge. Problem je u tome, možda ste pogrešno mišljenje dobili. Problem je u tome što ne kontaktiraju me sa Balkana. Ne kontaktiraju me iz Srbije. Ne da ti nećeš da radiš, oni te ne kontaktiraju. Tako je. Ja nemam ništa protiv da odradim nešto za bilo koji klub i u Srbiji i u Makedoniji. Zašto da ne? Zašto da ne? Dosta mojih prijatelja je radilo u Makedoniji kao treneri i dosta, tako da nemam apsolutno nikakav problem da odradim bilo šta za bilo koji klub. Ja samo kažem da su kod nas na Balkanu, bez obzira što smo mi sve neke odvojene zemlje, mnogo uske te rodbinske veze. Svuda imamo negdje neku rodbinu i onda su, kako da kažem... Kvalitet i profesionalizam pada, ide ono drugo do izraz. Tako je, više se to rešava na nekom rodbinskom, prijateljskom nivou nego što se dešava tu. Ja imam dobro, otprilike funkcioniše, ja imam dobrog igrača, ok, dovedi ga. Bez uopšte ispitivanja kvaliteta tog igrača. Tako da, mislim da je to malo problem, mislim da će to u nekom periodu morati da se promeni, moraće da se promeni iz tog razloga, jer ako klubovi žele da postižu rezultate, moraju se okrenuti profesionalcima. Ok, okruži se ti u životu rodbinom i prijateljima, ali u poslu moraš profesionalcima. Hvala ti puno, Dejane. Nema na čemu, hvala.